Zadovoljan sam prije svega od igrača, znači sreo sam ekipu igrači koji imaju veliki potencijal i koji imaju dobru fudbalsku inteligenciju. Moram pohvaliti njih za njihov rad, moram pohvaliti da su puno dobro prihvatili sve one naše nove šablone, nove kretanja i nove pozicioniranje na terenu. Prihvatili su način rada, tako da vrlo sam sretan da oni to već praktikuju, primjenjuju u igrama, u utakmice sa određenim protivnicima. Normalno da imamo tu još prostora za rada, ali još jednom ću naglasiti da puno zahvala za sve što radimo do sada ide na strani igračima, jer vidio sam da ima ovdje veliki potencijal. To je prilično mlada ekipa, ali ima veliki potencijal za napredak i mislim da pripremljeni dočekujemo početak prvenstva. Očekujem tvrda utakmica jer je prije svega veliki ulog i mislim da je psihološka priprema bit će najbitnija. Znate da je to prva utakmica, svi žele da otvore dobro. Očekujem tvrdu utakmicu i nadam se da ćemo dobiti utakmicu. Bilo bi dobro da se sezona otvori pobjedom zarad samopouzdanja, zaradi neke pozitivne energije za nastavak prvenstva. Znamo svi da je Aluminijum težak protivnik, igraju neki svoj fudbal, specifičan, tvrda ekipa. Igramo kući, naravno kao što sam rekao, nadamo se pozitivnom rezultatu. Ove sezone mislim da je ekipa još mlađa. Uz mene možda još 2-3 momka su tu zravan mladih. Pokušat ćemo naravno koji prošle sezone da izbacimo još jednog novog Davidovića ili Štormana, tako da ništa. Na nama je da im pomognemo, da ih usmjerimo na pravi put i ajde, nadamo se da će da bude dobro. Jeste, novi trener, novi stručni štab, nova energija. Mislim da su momci dosta dobro prihvatili njihove ideje. Sviđa nam se što trener traži da se igra teži ka tom napadačkom fudbalu. Mislim da imamo potencijal da to sprovedemo u djelo, tako da u jednom trenutku je bio možda šok promjena trenera i sve ostalo, ali ono što vidim na treninzima, ono što sam vidio na pripremnim utakmicama, mislim da se ide u pravom smjeru.